Ngasigi oina ahanbada namaz ki damakta lauriba azan asigi matangda hadis tagi khoi khodimak khangminnase. An Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu qala لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال الرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال رضي الله تعالى عنه فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداء ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت مثل ما أرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. Sondakriba hadis asi Sunan Abi Dawud hariba larik asda yauba amadi Musnad Ahmad asumna Sunan Ibn Majah Sahih Ibn Hibban hariba larik sing asida yauba hadisni masigi arthadi Hazrat Abdullah bin Zayd tagi paudamni Rungsibi Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyoy basingbo namaz ki damakta punsin nabagi damakta bel king naba yathang tawbirammi. Matamaduda aina mangda mi ama bel asi pairaga lepo ui. Aina mahakonda hai Allah ki banda nangi bel adu yon gadra hangi. Mahak na hai masina kari tawgudabano. Aina hai namaz ki damakta miyoy basingbo kausin gani. Mahak na hai aina masidagi hena phaw posak ama nahakonda takpiyura. Matamaduda aina hai takpiyu. Maduda mahak na hai asum na hayu hair matungda azan gi wahai hadista hojik sonjakriba wahai mupumasi ma hairaga tahallami. Ayuk mahak na hawgallaglaba matungda Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam ki manakta chattuna hairiba mangasigi matangda lirammi. Nungsibi Rasul sallallahu alaihi wasallam na habirammi nahakki manglana do achumba oigani inshallah haina habirammi. Nang Bilal galoina lepo aduga hairiba wahai singa do mahak ngonda tambiyu. Hairiba wahai singa do azan gi mawongda nahak na hayu maramdi aduga mahak ko ilhallu maramdi nahak ondagi Bilal na khonjen wangba heli. Matamaduda aina Bilal galoina leplaga hairiba wahai singa do aina Bilal da hai aduga azan pi. Hazrat Umar na hariba khonjel asi tara matungda mahak mayumda lairammi. Mahak na yamna thuna inna fi adu chingduna thoklagi aduga nungsibi Rasul sallallahu alaihi wasallam da hangatcharammi. Adugum laba zat nahak po achumbo ina thabirakraba zat adugi kasamni aina su mang asimak mangi haina masit taraba matungda nungsibi Rasul sallallahu alaihi wasallam na habirammi Allah ki syukrni abadi Allah ki tawbimal uchchari haina habirammi. Mathangda iqamat ki wahai sing Iqamat ki wahai su azan ki wahai adumakni adubo iqamat tadi hayya alal falah ki matungda qad qamatis salah haibasi anirak hanna haigani. Inna ibn Muhayriz sami'a Aba Mahzura radiyallahu ta'ala anhu yaqul allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iqamata 17 kalima. Hariba hadis asi sharh maaniul asar da yawba hadisni makkiyat hadi Ibn Muhayriz radiyallahu anhu dagi paudamni mahakna Hazrat Abu Mahzura dagi tahawi madudi nungsibi Rasul sallallahu alaihi wasallam na aibu iqamat ki wahai taraga tare tambirammi. Sunan Ibn Majah amadi Musannaf Ibn Abi Shaybada hariba iqamat ki wahai taraga tare dasi asum na yawi
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। मखा तारकपदा फजर की अजानदा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम हाइना हय्या अलल फलाह की मतुंगदा हेंगलहनबा। हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीर अम्मी फ़ाइन काना सलातु सुबहि क़ुल्त अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मसगी अर्थ दी अयुब की नमाज की दमकता अजान पी मतमदा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम हाइबसी हायु हाइन हबीर अम्मी। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल मिन अस्सुन्नति इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु फ़ी आज़ानिल फ़ज्रि हय्या अलल फ़लाह क़ाल अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हारिब हदीस सी सुनन कुबरा लिल बैहक़ी हारिब लरिक असिदा यावबनी सही इब्ने खुज़ैमा दसु यावे। मसीह अर्थ दी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ना हबीर अम्मी मसी सुन्नतनी मदुदी मुअज़्ज़िन फजर की अज़ानदा हय्या अलल फ़लाह हारिब मतुंगदा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम असिसु हाइगदबनी। मथंगदा अजान अमदी इकामत की मौंग से अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लि बिलाल या बिलाल इज़ा अज़्ज़नता फतरस्सल फ़ी अज़ानिका व इज़ा अक़मता फहदुर। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु दगी पौदमनी मदद नुसीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु दा हायरम्मी ए बिलाल नंग ना अजान लाउ मतमदा तपना हायु अदुगा इकामत हाय मतमदा थूना हायु। अन अम्मार इब्न सअद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा बिलाल अन यजअला इस्बअैहि फ़ी उज़ुनैहि व क़ाल इन्नहु अरफ़अु लिसौतिका। हज़रत अम्मार बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु दगी पौदमनी मदद नुसीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु दा याथंग तरम्मी खुदोम बिसिंग दो नसा खुदोम बियदो नंगी ना अदुदा हपचिल्लु अजान लाउ मतमदा थबक असिना नंगी खोंजिल अदु वांखलहन बिगनी हाइना हाइबिरम्मी। मखा तरकपदा अजान अमदी इकामत की पाउखुम पीबा। अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाल अल-मुअज़्ज़िनु अल्लाहु अकबर फ़क़ाल अहदुकुम अल्लाहु अकबर सुम्मा क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सुम्मा क़ाल अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह क़ाल अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सुम्मा क़ाल हय्या अलस सलाह क़ाल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुम्मा क़ाल हय्या अलल फ़लाह क़ाल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुम्मा क़ाल अल्लाहु अकबर क़ाल अल्लाहु अकबर सुम्मा क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मिन क़ल्बिही दख़लल जन्नह। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु दगी पौदमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हबीर अम्मी मुअज़्ज़िन ना एक अल्लाहु अकबर हाय बदी न कोई सो अल्लाहु अकबर हायो मुअज़्ज़िन ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आयरकु मतमदा न कोई सो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह असि हायो असुमना अजान लोय होबा मखोय की मतुंग इंदुना हायो अदुगा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हायरकु मतमदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हारिबो हयसी हायो। मसे हबीर मतुंगदा हबीर अम्मी कनागुंबना मसीबु महक की थमोई चंगना हबी थमोई दगी हायरबदी महक जन्नत चंगनी हायना। अन अबी उमामा रज़ियल्लाहु अन औ अन बाज़ अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न बिलालन अख़ज़ फ़िल इक़ामति फ़लम्मा अन क़ाल क़द क़ामतिस सलाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ामहा अल्लाहु व अदामहा व क़ाल फ़ी साइरिल इक़ामा कनहवी हदीसिन उमर फ़िल आज़ान। हारिब हदीस सी सुनन अबी दाऊद तयाउबा हदीसनी सुनन कुबरा लिल बैहक़ी दसु याउबा हदीसनी कंजुल उम्माल दसु लाकी। मसीह के अर्थ दी हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु नत्रक महक लागी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतोप सहाबी खर दगी पौदमनी मददी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ना इकामत हाय बहरक अदुगा क़द क़ामतिस सलाह हरक मतमदा नुसीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हरमी अक़ामहा अल्लाहु व अदामहा अदुगा इकामत लोय बफाउबा हारिबो हयसे अदुमक हंदुना सोलगा लैरम्मी। मखा तरकपदा अजान मतुंगी दुआ अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाल हीना यस्मउ निदा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवति त्ताम्मा व
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حضرت جابر رضي الله عنه دقي پودمني مدد نصيب رسول صلى الله عليه وسلم نهبي رمي كناغمنا أذان تارم متون دا آيو متك کی دعا أسي سولبدي قيامت كلمتا محق کی دمكتا إن شفاعت توبة واجب ويغني. سنن كبرى بيهقي أمد يتوب والاريق سنگدا إنك لا تخلف الميعاد هاي بوحي أسي سلاقي أكن بسنة سنگلويننا.